Hai menaze ibeting chua ilungta pen menen mai kru ke zekana sumai go Marasam news kedere insa Zeme kone salya gara delei Manipur haram Tamenglong district ke Amur Falcons nam report ne nu Zeme kone wai na kachebe pui bedong te ke me wangchula delei ze Tamenglong district forest official ne sale Tamenglong forest department ne saza apo nam report ne Amur Falcons nu Zeme kone wai ne ze kada bahram kade kene kilometer himrusi lim kaluze anui kedeng kya wang ba ko leize sale kane nai kum ting kum chang na jang kai kana kum ge nam report ne wai ne Amur Falcons du nam roben nu ne sikhar tet paramene gin by pi na ergan gimine kapte uzbambe hai minone chi se chela leize Tamenglong forest department ne sale Kraibiting ke Naglen haram gu chief minister to ko pe TR Zeleng ne naga hezitment tu mena do rangkai ze naga political solution global gen tin rigai ze ngolu rahange naga hezet melai ne mi bah gwaglu ze Indian sokri nai kampong bo negotiation group tu te sapkara pathonang lei ze sale TR Zeleng chuna United Democratic Alliance UDA sokri gubam pe chairman tu zabam pe ne danai bai ke zemro zeket mama ge Marasam pomanai ke chengo ze kampo bihi press conference chumu ke dimya ge saje chuna ga naga ke dei lungzeno tu be ke dei ke changhim changra Indian sokri ta ke zabam bo pumket bo ke changdi belugum ze zaina Naglen haram gu bodi pe marame emle reax rok ne du bo ke changje naga solution global ungke tuira hang zegene puniko ket ne te chabam hi ge anui naga heset me tu mena haba gwa luze naga ke dei lungzeno tu be ke dei ket changhim changra Indian sokri ta ge ki zabam bo negotiation group tu ten sapkhara hi de lei zaina political party ket ne ketse bibak choose politics tharabi ta de lei je sale Zeliang ne saje Indian sokri government of India nai and ASEAN ne naga kede lungzeno de be kede ke changhim changra hedu damben tu chu zela lei za meti mak pelungge naga solution tin rigara nam de lei je sale zai Indian sokri government of India na nalang ba accord samria sang to gai makke pachiam rang ya gai be anui naga gu ka sakrang melung sui ne je anui naga hezet mene phogai gu meinu ne phogai maku mebe ne lu de zai naga political solution tin rirat lega legu lei je sale TR Zeliang na saje naga solution je anui naga hezet melei na hange prachingon tin rigai be ngetu buibe phogai do buibe ai melei na kai rogara nang lei je sale Anui hai menane chigai rai ilei government of India ne and ASEAN nai naga issulam ge dedam su beting kum sanket high school ria squeezes na 1997 kum gene naga ke de ke zam delei chige government of India nai and ASEAN ne kapai ke zikuchum ting kum chang na je kroming ge framework agreement naga ke de and ASEAN ne news bambe paper ran rangai je hasuin samge peta to sang to gai delei zaine Indian sokri government of India nai NNPG ne anui naga issulam ge hedudam chube kru ke je cruises na tin kum chang na jang kai sna ge Indian government nai NNPG ne agreed position hasuin samge pata to sign to koi de lekane chunaria ka chang anui naga ke de lam ge final solution ngolak se bamri de lei Pakana be Northeast Olympic 2022 kru ke je kru bamai ge bam chuze kru ke je cruises rok sumai ka chang Shillong ge bam rapege Sikkim haram ne mipum kan robako nai kan tha chibe ko elet mina haina hadai kan thabe peje ka cham be cruise ma da ge ka zogara langai gu leje ko sarat ki ge mata to me official ne sale Sikkim Olympic Association gu president Kuber Bandari ne saje mipum kan robako nai tha chibe ko elet ramedu chi ra ka tebe training camera me Himalaya himlolong ria gu haram pabam ka cham ge teleuchu zela lei je sale Sikkim Olympic Association gu president Kuber Bandari ne saje pakna ba Northeast Olympic 2022 ge ka zawaira Sikkim football team tu kru ke je madai ma ge Shillong langai gu lei jai kada ba contingent ramedu a kru ke je te set kene Shillong namdi langai gu lei je sale Zinai kru ke je ke tamai ge Eastern Command of Indian Army Chief Lieutenant General RP Kalitane saje sokridu khating kang zabam be kyang naramenai kum to rakda lume kyang naramene chi jine to ka kloi batar me anui Northeast longria gu haram ramege tatun samkeudi na kakabok ba bam nu ne kakabok pe longria distaff area kaize Armed Force Special Power Act apspa hindi anui Northeast longria ramege kaibe lutu gu leize sale
Eastern Command of Indian Army Chief India Haram Namik Penbiage Spy Paper to Zabampu Lieutenant General RP Kalitane Saze Anui Northeast Long Riage Tetibe Kuzis Quige Sokridu Tinkang Zabamba Kyang Naramenai Hakum to Rakada Lumekyang Naramene Indian Sokridu Kangize Itzi Neto Kakulebetarame Debe Ui Idelaze Sale Zai Iramet si ira to gabese Indian Sokri go spy boramene Timui Timbachi Magche Anui Northeast Long Riage Tuhra Kilulia Petpe Bamrameke Raise Bamberezine Laze Lieutenant General RP Kalitane Sale Tripura gu Chief Minister Dr. Manik Sahane Danaya Baikyo Zeme Roseket Mamage Pechi Gaize Tripura gane Northeast Regional Conference of DGP Anui Northeast Long Haram te Sergu Police Pepe Director General of Police Ndui Betariam Krukyo Zite Sekene Bamsuze Krukyo Zeskui Kachang Argata Lagane Tetugulaze Sale Chize gane Anui Northeast Long Haram te Sergu Police Pepe Director General of Police DGP Lane upon Duige Kazoga Kamra Nang Laze Sale Northeast Regional Conference of DGP Police Pepe Director General of Police Ndui Kanang Beze Anui Northeast Long Haram te Setke Rehusi Solkrine Titatora Pimakpe Gazozen Kimpung Berme the Gum to Zetting Gim Lurame Bedeuke Hedudam Sambuleze Tripura gu Chief Minister Dr. Manik Sahane Sale Zinai Krukyo Zike Damage State Level Coot Festival 2022 Tariam Manipur Chief Minister N. Biren Singh Chief Guest Sang Betuze Bangbega is a Coot Festival Tariam Lepet Kaidele Chige Coot Festival gu Tariam ge Minister Emlena Asabe Kadigate Meramene Kazawedele is a Sale Ipo Tariam ge Manipur Chief Minister N. Biren Singh Sapsuluze Dudam Behige Kuki Hazet Melene du Coot Festival gu Ratsaga is Salam Pega de Lezai N. Biren Singh Saje Chandel Kangpok Pina Churanchampur District ke Lungmaram Hange State Level Coot Festival in Falgene Ngira Teraka Hrebenai Wangchang La Petsi Luze Penuine Coot Festival Pabam Kacham Gine Ngiran Rangai de Leze Sale Zai N. Biren Singh Hazet Kacham Be Hazet Lim Game Bodu Koto Besam Pegaiza Aize India Day na Manipur Haram Plui Ibengo Ibedele Irameduze Unity in Diversity Milui Lung Mitato Samse Zabam Lusudu Pumket Buket Sangbe India Day de Leze Sale Aigina na Marasam News ka Loiga de Pigai San Kingani Malay Indu Tuadele